ህይወት ላይ ግር ያለህ ነገር ምቾት ያልሰጠ ነገር ከጀርባው ኸይር ነገር አለ ረሕመተን ሚን ረቢክ ና ሙእሚን በአላህ ውሳኔ ይወዳል الرضا بالقضاء رضا بالله ውሳኔ መውደድ ጀነቱ ዱንያ የዱንያ የደስታ ምንጭ ومستراح العارفين يا الله باروش معرفة ذاق طعم الإيمان إلى الله صلى الله عليه وسلم يا إيمان انتفتناكو يا سواغنيا يتسو من رضي بالله ربا بالله جيتنا يودد وبالإسلام دينا بنبي صلى الله عليه وسلم بإسلامنا دين يودد وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بالله ملكتنيا نبينا يودد إيمانا تسترقوا أطمالنا በህይወታችን የሚደርስ የትኛውም ክራይሲስ ረሕመተን ሚን ረቢክ ከጌታ የሆነ እዝነት ነው ተቀበለው የፈለከውን ቢሰጥ ምናልባት የዛኔ ያህል ደስተኛ ላትሆንበት ትችላለህ ስለዚህ ህይወታችን የሚመጣ መፋለስ ከጀርባው ምን አለው መልካም ነገር ይዟል